Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngeni, ing banal amisa, para king biyernes, ning kalabing lima ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ryan U. Sumang, Parish Priest, ning the Lord's Baptism Parish, King Pasig, Candaba, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Kilagyon ngit pa, ning anak, at ning Espiritu Santo, Amen. ing ginuman tabe, kaya kayo, At keka antimurin, maya pabak kaya kayungan, maya payabak po among. maya pabak kaya kayungan pun sablang talasal pantaya, makyabe kaniting misa, kapamilatanan ning Bright FM radio station, ning Archdiocese of San Fernando, at karing Manal Beking live streaming. Patamo pong maging marapat, magmasusi, kareting banal na misteryo, mit mong kababanlub, aminan tala rin kaya katamong kasalanan, at anyawaran, ing kapatawaran at pakalulo na ning Ginu. Ginu king kapamila taning pamaylasa, kamatayan at pamanyubli mong mebye, pinagumpen mo para kaya kaming kaligtasan, Gino pakalulu. Ginu pakalulu, Kristo, babayo mo lang ni kaya kami rin kapag mulalan ning misteryo Paskal, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Kinupot ang tatanggapan miya ing katawan mo darake me kaya kami ing sakrifisyo Paskal mo, Gino pakalulu. Ginu pakalulu, Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamu, at king pangapatawa da ring kasalanan tamu, idala na katamungan sana king biyalanangga. Amen. Manalangin tamu. Oy paming mayupaya, Diyos ning pakalulu, palikdan mo kaming mitmong ganaka king kaya kaming kasakitan, tinan mo kayong kapaynawan king kaya kaming pupusanan, at pasiknangan mo yung kaya kaming kasalpantayanan, ban parati king maging tiwala, at mikat muan kapanaligan king pamaningat mo bilang kaya kaming ipa. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginu. Pamumasa iba't king libro ng Exodo, de patandalangan ni Moises at Aaron, dating sablang mala king arapaning ari, dapot pepas siya sane lub ng Ginu at eya may bisang palakwan nala reng Israelita king bansang keyang sasakupan. Migsarita yung Ginu kang Moises at kang Aaron, karin king bansang Ehipto, nga nakarela, itiya ing sukat maging mumunang diling bulan ning pabanwa para ke kayo. Ipayabot yula kareng reting panabilin king kabilugan na balayan ng Israel. King kapulong aldo niting bulan, ing balang lalaki mamili ang metong nga biserong tupa o kaya biserong kambing para kareng katubalena. Nung tutuyang malati ing kayang pamilya, at enag yung gisanan ing kabilugan na animal, iya ampo ing kasiping ng bale, malyari reng pirakayanan ing metong nga animal. Agpangking bilang
ding tao ang poking agyo ng kanan ning balang katao. Mariyari kayong mamiling metong atupa o kaya metong akambing. Dapot, kailangan king lalaki at pabanwayatwa at alayang depekto. Kay bat, sesenyo lang ang kaking sisilim ning kalabing apataaldo ning bulan at ing kabilugan a balayan ning Israel, patenala reting may sabing animal. Kailangan lang kumangditak king daya at ikaskas da karing amba at babora ring pasbulda ring bale nung nula mga mapangan deting animal. King benging ita sukat minangnang ing laman at mapangan kambeding mga paitagule at ning tinape alang lebadura. Eye kakanan sa giwa o kaya linaga kananyang melitsyon, kabilugan pati na ing buntok, ding bitis at ing laman lub. Ala kayong tatagan kaniti ang gatang kabukasan nabak. Nung atin nanumang mitagan, sukat silaban. Kananyang marapal, miblas kayo para king makabang lakaran. Makasulod na laring sandalyas yu at talnyan ye, king metong yung gamat, ing tukod yu. Iti ing kapag masusyan king Paskwa, bilang parangal kanako, ing Ginu. King benging ita, lumibot ko king mabilog ay Ehipto, pamaten ko la ring sablang anak dang panganir lalaki ring tao at animal. Pagpaku ing parusa karing sablang Diyos ning Ehipto, ako ing Ginu. Ing daya karing amba daring pasbul, maging palatandahan niya karing pibale-baleyo, lagpusan da kayo pot ang akit ko ing daya, at kayo midami pot ang pagpagko ing parusa king bansang Ehipto. Sukat siyang pagmasusyan ing aldoyti bilang piyestang parangal king Ginu, bang eyo kalingwan ing depatan ko ing Ginu. Pagmasusyan niya king kapilan paman. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Yampangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginu. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginoo. Nano ing malyari kong ayang pangking Ginu, uli ning sablang mayap ade patana kanako. Kaya kakong yampang ala kamanyaman bilang kapasalamatan kimbinye ng kaligtasan. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginoo. Panamdaman ning Ginu nung ing metong kareng memalena, Matea. O Ginu, ako ing gekang talasuyo, susuyuan da ka, king kamatayan, linigtas mo ko. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginoo. Keka kakong idawon ing ayin ning kapasalamatan, at ang pangananda ka, king kakong panalangin. Ding kakong pangako, king Ginu, kakulang tuparan, king katipunan, ding kayang memalen. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginoo, parangalantaya ing mayap a balita. Ing ginuman tabi kayo, At keka antimurin, pamamasaking maya pabalitag pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Bisan daldo ning Sabath, maglakad Jesus, busal ning asikan trigo. Merano ring kayang alagad niya, migmula lang menakdot tinalagay trigo at sakara gigutan. Inyang ikit dayti ring pariseo, ngara kang Jesus. Alben mo indaraptan da rin kaya kang alagad.
Yan babawal ning kaya katang batas, kingal doning sabat. Nga nang may kibat Jesus, eyo pawari abasa hindi patarang David, inyang yam ponding kaya bena merano pla. Linubya king balening Diyos at ya ang ponding kaya bena menganlo, king tinape amidawon king Diyos. Labag king batas ing mangan king tinape ito. Huling bukod mong ding saserdote ilang ating kapaintulutan mangan kaniti. E mo naman warya basa king batas ng Moses, king nengaldoning sabat ding saserdote king templo, ela tutupad king kautusan tungkol king sabat. Makanyan man alalang pakibatan. Ngeni, sasabyan ko kaya kayo, at tsuketing metong alalong marangal kaya sa aking templo. Nung tunay yung aintindihan ing kalamnan na reting amano, pakalulu ing buriku, aliwa ring ayin na sakripisyo. Eyulasanay natulan dingalang kasalanan, uling ingal doning sabat, at king lalam ng upaya, ning anak ning tao. Kapatading mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibay po mayap abak kaya kayungan. Maya payabak po among. Napon po July 20, ing parokyami po ing Lord's Baptism Parish, mag-celebrate yung 27th founding anniversary at in culminating activity din kaya kaming anniversary, mega outreach kami king Munting Tahanan ng Nazareth. Munting Tahanan ng Nazareth is an institution being run by the Archdiocese of San Fernando. At karin si Sesendala, Lilingapan dala, ret ang special children, inabandonara ding karelang pamilya. For the past 27 years, madakala grasya at blessing ing tinggap dari nga parokyano king Lord's Baptism. And as a sign of gratitude and thanksgiving to these many blessings given to us by God, mag-share la. Mag-share kami hanggang dita mo, bahan makasahap kareting anak. At kanya nga tsuka kami ka rin, anak kanyaman king kaya kapilubluban. Uling ang king ditak mong ayag yuda, rin kaya kaming parokyano, itang tinipon, adita ka pamangan, itang tinipon, adita ka gamit, amiya-biya karela, palumiing maragulas sahop para karening kapatad tamong mangailangan. At kaniti kay buring lawe, ning mensahe na ning Ginong Jesus, king kaya katamong ebanghelyo ngeni. Nga na, ing buriku, pakalulu, aliwa ing nanumang ahin a sakripisyo. Mercy, pakalulu. Lugod at malasakit, karing kaya katamong kapatad, amangailangan. Karing kaya katamong kapatad, amililele, at madalas makakalingwan, kaya katamong lipunan. And there are two realizations, kaniting kaya kaming meging bunga na, ding outreach program, king Munting Tahanan. First is, ating mas migit ang mangailangan kaya katamo. Siguro, sabihan tamo, itamo nga natin tamong pamangailangan, atin tamong ang kakaluluan, apanamdaman, kaya katamong kapilubluban. But if we are going to open our eyes, we could see nating mas migit pang pangailangan kaya katamo. And how do we respond to that need? Mercy, pakalulu, pakaluluan talo. King nanumang malating agyuta mo, ibiyeta mo, we extend our help to them. Bangkanitang yang king makananong paralan, mikabusla king aldo-aldorang pamangailangan. Kadwa, dakala blessing apagkalub na ning Ginoo kaya katamo. At itamo sana'y maging dalan, instrumento, banding kaya katamo kapatid ang mangailangan, ing panamdaman da, ing iting grasya, at kalam na ning apong Ginoo. Karing sablang blessing, tatanggapan tamo, musukat sa salikot tamo, musukat sa sarilinan tamo, karampadan mong idake tamo. At kanita ay maging mas makabaldugan, ing nanumang grasya at tatanggapan tamo, nung iti midarakeya karing aliwa.
Mercy, nga naning Ginoo, pakalulu, ing kailangan ko, aliway na anumang taon a sakripisyo. Lugod karing kaya katamong kaparang tao ang mangailangan. Panalangin tamo kaniting kaya katamong kapag masusyan, na saning Ginoo, parati sa upanakatamong maging dala na ning kayang kayapan at pakalulu para karing kaya katamong kapatad ang mangailangan. O hindi, ing tune at karapat dapat adawon at katanggap-tanggap arapana ning Ginoo. Amen. Talakad tamo para king panalangin ding malda. Kapatad, manalangin tamo ba na duwan, ing kasaupa ning Ginoo, king pamaningat, king katawan na binyena kaya katamo. Nga tamongan manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami, ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king banal a kapulungan, lingapan ne sana ing kabilugan a tao, emu ing kayang kaladwa, nune pati na ing kayang katawan, abinyen na naman ning Diyos king tao. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok ding bansa, lingunan da sanang masalese ing kalusugan daring tao, bilang metong karing manimunarang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kayanakan, eros sana abuswan ding karelang katawan, kapamilatan ning kakulangan pamanudtud, pamanyubok karing makabawal a panulo, pamaglasing, pamagsapalaran, karing sakit amalyaring iwasan, at aliwa pa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ke katangang makatipon nge ni Keti, adawon talas sana king Dios, ring ke katang katawan, at ding sablarang pangimot, banong agamit para king keyang ikaligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, antimurin, ing kapagnasan para king 83rd founding anniversary of Legion of Mary in the Philippines, at ring kapagnasan ng Mac Kevin Castro, nganing aldo ning kayang kebaitan, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, Iulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na bie, lalo na ing kaladwa ng Virgilio Onsayco Martin at Corazon Correa, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngayon po, duwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ipaming at subanwa, pakiramdaman mo la, rening kaya kaming panalangin, ay ba't kingagyag ning banal Espiritu, akam tanda sana para kaya kaming manatiling tapat ng anak ning Birhen del Carmen, ay induning pakamalan mong anak, Yesu Kristong ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Tanggapan mo lagi no
Manalangin tamo kapatid, baning kaya katamon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog na ang banal a kapulungan. Hoy paming miglalang, tanggapan mo lareting ayin adaraon mi keka, king kasal pantayanan, at bustan mong ing kasakitan, abibitbitan ming mit mong lugod, maging metong yang sakripisyo ning kapurian king kekang ligaya. Iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ya kayo, At keka antimurin, tasyoring pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba. Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. King dalise lugod pa masusyan mi ing kayang kamatayan. King mabiya kasal pantayanan, papasyag ming kayang pangasubling mebye. King ganap akapanaligan, panayan ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kambere sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabe lang tuknang babiya kapuryan kaya ka at ngabing ang kakanta. Ikapining banalawi pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo antimoy titipang ambon. Kareting ayin mi ban pabanalan nala at para kaya kami gawa nalang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lubdinaw ning biyena king pamaylasang pong kamatayan. Kinuwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ng tinape, tinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti kayungan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, tinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti kayungan at minum kayo kaniti, iti ang kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karisablang tao, panketa mi patawaran la ring kasalanan, tapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan. Inyang ni gaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kay ting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo baan sumuyo kaya ka.
Ip kamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan ting metong ning banal na Espiritu, kanakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ting sablang pari ang pondiakono, at di sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi minuna ng pepay nawa kimpihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula ding sablang mayango na bye, king pakalul mo ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, kawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyalanangga. Pankambiyan ning Nuana Virgen Maria, Indo ning Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyan ning Nuana Apostol, kambiyan ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambiyan sa belang banal, ami biya kalugod-lugod keka, king keka baning panahon. Apuryan ang pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. King kapamilatan na kambiyan ang pong kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka o Diyos, ipanglubos mayupaya, panggaman kay ngalanangga. Amen. Mitmong kapanaligan at lugod, mausta mo po, king kaya katamong ipa. Patawad mo ke kami ring salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikabos mo kami, king sablang marok, o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, paan king kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayanayan, ang pumpagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sana babalikdan ning kaya kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ang pompisan metungan miagpang king kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe, sana kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Bakit tamo po mi kakami atong tamo king kapayapan, kapayapan kaya kayungan po.
Yung ginuta mong Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad tamong mayawos, king banal ng dulang ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat iagkas miyang amano mo, kumayap na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hanap. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalat na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ae makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning yening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo, oy paming malugod ang tinaning binayo mo kami at pepasik nangan king banal mong kalam. Saupan mo king marapmit mong tetagan ka rin kasakitan ning paintungol at munye lalong maragulas si ka ng loob karing kekang kapatid king kasalukuyan dang pamangailangan. Itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabe yake kayo. At keka At antimurin. bendisyonan nakatamo ning mayupayang Diyos, kiligyo ning Impa, ning Anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw niyo umeta king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Ingin duming balen kekeng lalawigan.
kang delawan, o Birhen Amaslang, tingangang malempig dalamong lamak, metulalang dakal, ke kaasalamat. Kasalbang tayanan, niyunlat, milap naging pamikalukot, agad litong anak. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekenya abus. Iligtas mo ken ikapus, ing sablang tukso at maron. Ibiyek mo